Areka basuhuze mbifurize kugira ibihe byiza cyane bakunzi ba Rwanda Top News, nkomeza kwifuriza kugira ibihe byiza cyane ndetse no kunogerwa n'inkuru zose tubagezeho hano kuri Rwanda Top News. Turasaba gukora subscribe, mugakanda like, mugasharinga inshuti zanyu kugira ngo nazo zibashe kuba zibona kuri ibi byiza tubagezeho hano. Ubundi kandi tunashimira abamaze kuba bakora subscribe, n'abantu bakomeye cyane, n'abantu bo gushimira cyane, muri abantu bakomeye cyane. Murabizi ko tuba tubafitiye inkuru zigiye zitandukanye zivugwa mu mpande zose z'isi, amakuru abavugwa mu myidagaduro, avugwa muri politiki, avugwa mu mikino ndetse n'ahandi hose mu nguni zose z'isi tubagererayo mu mpande zose zigiye zitandukanye. Murumva ko rero tubazengurutsa isi mwicariye aho iwanyu. Rero muri aka kanya mbazaniye inkuru y'akababaro, inkuru itari nziza cyane, inkuru y'urupfu rw'umwana w'imyaka 15 yapfuye nyuma yo gukubitwa na gitifu n'abapolisi. Rero umwana w'imyaka 15 y'amavuko witwa Etienne Musabyamahoro warutuye mu mudugudu wa Nyagafumberi, akagari ka Saga, mu murenge wa Muganza mu karere ka Gisagara. Biravuga ko yapfuye nyuma y'iminsi 2 akubiswe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukindo. Tumusifu wafatanyije n'abapolisi bamukubise imigeri n'ibibuno by'imbunda, bamufunze nyuma bakamujyana kwa muganga akekwaho kuba umwe mu bana bato bateye amabuye imodoka ya gitifu. Abaturage batubwiye ko Musabyamahoro yafashwe na polisi yari kumwe na gitifu, arebwa ko bubahiriza amabwiriza yo kugera mu rugo yubahirizwa. Bafashe uyu mwana waruje ku gasantere ka Kanto baramukubita, nyuma bajya kumufungira mu murenge wa Mukindo, aho yavuye ajyanwa kwa muganga, aho yabasha kwihagarika amaraso atavuga atananyega. Bako rero abo gitifu na polisi bari bamukubise cyane bikomeye ku rwego rutari rwiza cyane. Umwe mu baturage yagize ati bari ku gasantere ka Kanto kari hagati y'umurenge wa Muganza na Mukindo. Ati nari ku gasantere batubwira ko imodoka ya gitifu itejemo ari nka 1:15 z'umugoroba, kuko nkorera hariya hakurya nahise mfunga. Nabonye gitifu ahagarika agahungu ka mbere avuga ngo dore iki cyana kingana gutya, dore cyanyoye inzoga cyasinze. Yahise agakubita, arongera agakubita hasi, akagiye kweguka agakubita hasi nanone. Naravuga ngo nambaye itiriningi niwancika. Urumva ko rero ari ibintu bitari byiza ku muntu w'umuyobozi. Yabajije abanyerondo ngo ibintu byino aha kuki mutabikubita, nuko yaravuze ngo uretse abarundi cyangwa abanyamahanga, abanyarwanda mujye mubakubita. Urumva ko rero gitifu abwira abanyerondo ati usibye abanyamahanga, abarundi cyangwa se n'abandi banyamahanga, abanyarwanda mujye mubakubita. Havuyemo abarundi n'abanyamahanga n'abandi banyamahanga, ngo abanyarwanda mujye mubakubita. Ibyo ni biri kuvugwa n'umuturage ubyumvise gitifu abivuga. Uyu muturage ucururiza mu gasantere ka Kanto yakomeje agira ati mu gitondo ku wa gatandatu ngiye mu isoko ryo ku Kabuga, abantu bambwiye ko mu gitondo nkimara kugenda hakubiswe abantu benshi, kandi ngo harimo agahungu k'inyagafumberi, bavugaga ko ngo ni kari buramuke. Abapolisi baraje bagashyiramo amapingu kubera gutaka gitifu yari yasabye ko bagafungura, ariko nta mapingu bari bazanye. Bafunganye n'uwitwa Bari Rwanda waruje kuri moto wakubiswe ashaka kubacika. Bahise babajyana
ndi mu kabuga numvise inkuru ko kagahungu kakubiswe kiriya kanyara kakubiswe kiriwe kanyara amaraso aho bari bagafungiye. Nyuma nibwo twumvise ko uwo mwana yapfuye. Urumva ko rero gukubita umwana uri umuyobozi bikagira naho agera ku rwego rwo kuba yihagarika amaraso, urumva ko ari ibintu bitari byiza cyane. Ubwo rero ndakeka ko iki cyane kibahama bashobora kubihanirwa. Uyu muturage avuga ko gitifu Tumusifu Jerome ari mushyashya ko yabahahamuye. Umuturage yagize ati azi isaha zitaragera kuko saa moya aba yatangiye gukubita abaturage. Gitifu ari gukubita abaturage cyane, nta muntu uhumeka. Ubuyobozi avuga ati abayobozi babarenganure ngo uriya muyobozi arabangamye cyane. Aza mbere ya saa 2 abantu ba hano bashaka kuyoborwa na gitifu wa Muganza ubanza kubaganiriza ngo bashaka kuyoborwa na gitifu wa Muganza kubera ko we abanza kubaganiriza kuza kubita wapi, ariko we araza akabaza akabaganiriza akababwira uko ibintu bimeze. Rero umwe mu banyerondo Rizinde Jean Paul yari aho mu isantere avuga ko imodoka ya gitifu yatewe amabuye n'abantu. Gitifu yavugiraga kuri telefone ko ari muri Saga, hanyuma Musabyamahoro yafashe muri batatu. Ati yamukubitiye inyuma y'imodoka tutareba neza, ariko twabonaga harimo inshyi, imigeri n'inkoni, ari nako amukoresha amapompaje, ari nako agwa akongera agahaguruka. Twumvaga ataka gitifu yatashye nka saa 6 nka saa 6 z'ijoro. Rero Bayahure Emmanuel ni mukuru wa nyakwigendera yatubwiye ko umwana wabo yapfuye yihagarika amaraso, ndetse ko atabashaga guhumeka ngo ashyitse umwuka. Yemeza nyuma ko bigaragara ko yari yakubiswe cyane, bamunogeje bamukubita imigeri yo mu kiziba cy'inda. Aya makuru aremezwa n'abaturage baraho mu gasantere. Bemeje ayo makuru mu gahinda kenshi bagira bati umwana yabwiye ko yakubiswe cyane na gitifu w'umurenge, ariko na polisi bageze ku murenge ngo baramukubise. Nuko yambwiye mbere yo gupfa. Uwo ni mukuru we uri kwivuga. Ubusanzwe n'imfubyi twareraga turifuza ubutabera ku muntu wacu. Yakubiswe n'ubuyobozi nyuma aza kugwa mu rugo, turifuza kurenganurwa tugahabwa ubutabera. Urumva ko abona abaturage bareraga uwo mwana bavuga bati yari imfubyi turana n'ababyeyi yagiraga, yapfiriye mu rugo, rero bakaba abo bakeneye ubutabera. Abaturage bavuga ko Musabyamahoro yapfuye ku cyumweru tariki 27 Ukuboza, nyuma yaho yari yagiye gufungirwa ku murenge wa Mukindo. Abo bari bafunganye bamutabarije abapolisi bavuga ko atanyeganyega kandi ko ari kwihagarika amaraso. Abapolisi bavuga ko ngo ari ibyo yigira, ko bamuhaye iminsi 3. Nyuma yaje kujyanwa kwa muganga ahabwa ibinini gusa, ariko ubwo yahavaga yahise yitura hasi atabarizwa n'abahisi n'abagenzi bamutegeye moto mujyana iwabo, ari naho yaje kugwa nyuma y'iminsi 2. Musabyamahoro yabwiye abo babanaga ko polisi yamukubise imuziza kutubahiriza amasaha yo kugera mu rugo muri ibi bihe bya COVID-19. Abaturage ko bavuga ko amasaha yo gutaha ari saa 2 atari yageze. Rero birumvikana ko abo bayobozi batamukoreye ibintu bitari byiza cyane, kumukubita umwana w'imyaka 15 kugera naho
agera ku rwego rwo kwihagarika amaraso, urumva ko ari ibintu bitari byiza cyane. Polisi y'u Rwanda kuri Twitter yayo yagize ati mwiriwe, aya makuru avuga iby'urupfu rwa Musabyamahoro Etienne yafatanywe n'abandi batubahirije amabwiriza yo kwirinda COVID-19 yamenyekane, naho ku bijyanye n'icyateye urupfu rwe hatangijwe iperereza. Ati murakoze. Iyo ngiyo akaba ari polisi y'igihugu. Amakuru atugeraho avuga ko umurambo wa Musabyamahoro wajyanwe mu bitaro kugira ngo bawukorere isuzuma. Birumvikana, urumva ko rero hari inkuru ibabaje. Abwira umwana w'imyaka 15, umwana wapfa akiri muto, ati agira iruhuko ridashira, kandi twizeye ko niba amuka bahamwe n'iki cyaha bashobora kubiryozwa. Birumvikana. Reka rero tubashimire, tubifurize kugira ibihe byiza cyane, mukomeze kunogerwa n'inkuru zacu tubagezeho hano kuri Rwanda Top News. Mugire ibihe byiza. Audio Jungle.